Baby out of it to Adom 106.3 na oti bass for media today Ɛberɛ so na aso I'm a penny say betty Reverend Dr. Kofi Entry Hello Doctor Dr. Bibonante I said yo Mati hi kwa ho me be say wuti me fro so me fro Hello Kobas 10 days to election. Ɛberɛ na when I go to Abama no. Chef na me say go to Ibano. About one day. Ɛberɛ naso. I was you go to Abama. Dr. Bacho maybe sound so maybe the over to akọ. Maybe sound me provoke pa ope kan. Me chairperson Reverend Dr. Abraham Nana Opera. Hey, Orosuni Modu or Wapapa. Reverend Dr. Nana Opera Kwashi, Baba, Damias Mika. Over the Marinasu. I bring the Asun. I was here to Abano. Yeah. Na Musme to Abano. Esa to Aba. Esa Abadi, Esa to Aba. Esa to Aba. Na me tuama Nipaba. Nipa akubala be trauma. Nipa me trauma. Ene Ghana. Wow. Oh, ozo ko basa why? Doctor be Canada. Kuba just so trauma Ghana. Trauma Ghana. Trauma Ghana. Baba mimi sao kra. Wako mistake already so. Better Magana. Oh why better Magana pa. Are you our 5 so ewa. Abusia o hwe ewo Adom 106.3 on Facebook. Really have to do a brand new na so na nyumre. E dey ka say na 27th of November. I got 10 days very na a brother say you got to aba. Now also answer say you call about to never can name me who asem. Me and Sakra say November to remember and then ye no na say Ubreso nyame se be kai o. Ubreso nyame be kai nti sa Ubreso na so mo amutie mo anwo abrochite mo anwo Ghana ha mo neji program no ho no afi bia na yesa adwumade no na afi so nyame ya adoma baso papa power pack enya sangeto akra Ubreso na aso 2020 praying for an I say a peaceful election. Yeah, on say esa say ye be to abantino. You started on the 3rd now, you be on the 6th. And you know, and found Mompire my young when you did Bompire so at the Magana. Said the Bayer Asmudre and Yamidia Mayan Yerbo Ebine praying for a peaceful election. I was saying to me inside their fro. As of who's answer, Bishop was it me and my fro. Say on the 3rd, ya wada numri. If you die a holiday, feed an anapa any numri. Memenda no pa ne anwumre kwasi da no pa ne anwumre e de communion na wie ne ya bompa ma Ghana abusia eyedwumadi a wo ba obenya inshira pa na hwe akasafo anyame na madon se do ma kyen sa afi me chairperson angasa Reverend Daniel Makunya ko baby na me clerk of the private also for Dr. Bibonante ono so badwumadi ne bi na Bishop Dr. Ya Owusu ansa on the afibia na yo afibia ye no na yo no se woso na also for Reverend Charles Ayakwa say we dey okay no papa oh yeah Charles Charles dey okay no na also for Daniel Akako Wesin na also for Lawrence Enim Daku enti je say enya sangeto also for Kobas ope wonpe o baby last year be famu obeba wo poster no so oni so wo baby enti no masafa show trim your team they say God of wonders God of wonders onyame a oye anwanwade nyame a oye anwanwade ma yenko Esther chapter 2 verse 15 na yenfa eno enhya ase na fe ye the election no ababe wi na ya source na yeko ye hu ya kinka sam no Esther etimienu Esther huma sa na Esther okano enye Esther keke Esther huma etimienu Esther huma timienu jichem dunum yenko na edru Esther a oye Mordecai neja ni nua abiheba a ofa no ye ne ba ne so se obekọ ohine nchen no when bisahwe Gideon Haga oye ohine piani a wo hwe emma no so no
two no for no don't qua or you set keke but mama mean say but no so for e ho na me to aso. When the turn came for Esther. When the turn, and another version says when the time came. When the time came for Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his own daughter, to go into the king, she asked for nothing except what Haggai the king's eunuch, who had charge over the woman, advised. Now Esther was winning favor in the eyes of all who saw her. Na Esther enya onwo hu mu ni nyina nim adom. Obreso akojo ubeje nyame anim adom. Se obreso nkwa de a obreso a na onim sagma de Yakobon sheda e de somi da ye obra na me ye ka so asori mu na me da bon pa sirade den na ye nyama asori timi nkoso no ma me Psalm 119 verse 1 to 3 say Lord, it is time for you to act because your law has been broken. And what the bread we say we be since the nipper to umbansam no atuagu. Be say ye nyankopon or fine. Hina nyamen kopon or ne sha ase. Ye na ansesi o ya konchine bompaye. Na me menda nwumre no ya she prayer request no na wutum say nyame ehye ne ho no nyam adanse di bebre. Na ba bia meko bia so no se me kona me fi ho a omo just a program no to make us say New Jerusalem for ashase a be 2 days ago omo shase omo be wie nyame adom akwasi da ebe yi enya agono na me hwe on Facebook enya agro kra saa na not da kuma so omo so omo be shase nyame adom Monday na omo so omo de akosi kwasi da me de me shase ya woda nwumre ya woda nwumre na me de akowie kwasi da anwumre asafu ebre no so a na so wo hwe Esther nema ye kan ho asem ya enyina anim say ohen bia na efe no how was and ni boy den akawo so say den din and me hwe ni twi na me hwe uba emo baby was say aka baby was say ahazos sa ohen yo na nemre so onu musaka kra na abuka kra na o se ne yire emra mesa na yire se omma no e ho awasemaja no e se ne ye je beauty contest ye mpa emma edu ne fa emma edu ne de Esther so e kan ho bi o kan twi ba no se Esther so je say nanka on ka ho bi o Esther kan ho bi ye fa no so de no ko bi Mordecai has ko bi Esther e ye janka de papa no ma me nyina ewu ye se ko bi ba be ye me de ne say a time came for Esther. Esther bring to you say oko ohene anim. Na oko ohene anim no obi biara ohun no bia no onya anim adom. Ye friend man Esther anko first on the call the last because ajankaba odtwe ne ho on pansem. But do no so no on na ohene de puma no e kire no. Se wo breso a se wo breso a wo breso a beko favor no be to so onyam be kai o abusia o hwe e wo Adom 106.3 na me Adom ayu ade adu ho da ayu 06 obre ebeso obre so a na aso ebe no so obi antumi enji enfio da biada Adom Kubas yenka we hwasem kakara fi ya collection so Adom nyame enhira yitifo nyinara ye bo biara nkae se ne bre aso se nyame ebepigya no senia Esther na oka emma hora ye frɛ won se omo nsisi won ho emma ohen selection na wo hwɛ period omo de omo fa mu no na eye a whole year 12 months and wo de omo fa mu a omo siesie omo ho na omakwa akugina ohini enim dakro ba akopɛ but omo the 12 months na esi ho bosome dumienu etwe ya adwe esi biribi so se etoda eya na nipa epre apeniamantam se wo kɔ ohini enim we ye asasi so hene keke o Ahasuerus asasi so hene nenim wo kɔ just one day but what the 12 months ena esiesie wo ho prepare ansan wa akwa akugina ohini eni how much more osoro hene no how much more osoro hene no etoda eya na ode ye fa esiesie bi mu enso ye prese ye beyi ye hu adi ntam
but ye to ye boase a nyame besiesie yen yie no siesie yen yie a eno na afi oyi ye didi a kire a bo se emre no aso eno no obi antumi nsesa no efrisa wo bre no aso nyame siesie ode wo sie eno siesie o eti oyi we pie sa bre no a obi are ntumi enstop o eno na se ye wura free wo mpa odi for beka kire se obi ara ntena se ko sise ye beka akofre no wonwura mu dia ba efrisa na osiesie wonwura mu ho na wo mre no aso se wo sie hyira wo eno nti yentu ye bo ase na nyame esiesie yen yie senia ohwehwe no mo yera as baba yentu ye bo ase nyame tumi esiesie yie oso wo num se tore bia obre betumi aso ba wan hwe yie abre no bepa onyame ka kire Israel for say odo mu konkosin for 400 years afi de 30 years esa be toss ba sa wo hwe Daniel no so mre so a bra edom konkosin no Bible say mam 70 years 70 years no so ye pe ana ko fa chronicle no ana mo kan na mo say Ɛberɛ naso onyame Ɛberɛ naso abusia se wonnim bra nyame akafa ho ne de nyame akafa ho a umbre ne betwam eno nti de sa na ansa no isi wo from 3rd to 6th December ye bom paye anopa ne awia ya konkyene e de ama Ghana ene yankasa ye ho so nyame ye bre aso and found the COVID-19 abeye Ɛberɛ no so a na aso John 14:26 27 nka ho na Dr. Ba no akana nyina bom bre ko na fe yenso ya fankaye no o se masem dwe na me de bi jamu nye se na ewiase e de mamo baba yenko hwe Bible no kan yenko Yohane asempa mo eno nye Yohane nguma asempa mo basi for the udi agra yenko Yohane asempa etidu na nchichemu aduonu nson asundwe na me de mi jamo masundwe na me de mi mamo enye se ne awiase ma enye se ne awiase mana me mamo dabi mumma mo kuma ntutu mumma mo kuma ntutu nanso mumma empremo mumma mo kuma ntutu nanso mumma empremo also for yanka brofo na baba peace I live with you my peace I live with you my peace I give to you not as the world gives do I give to you let not your hearts be troubled neither let them be afraid mo me that answer the bass no so for you man innocent or we TV was say papa we are watching you live at Everything Ramsia Training Center. Hey, ubrofo na abasa no. Ɛberɛ no so a na so. Ɛberɛ no so a obetro brofo. Ɛberɛ na so ma na. Obetro brofo papa. Ba ko say daddy nyame enhyira mo papa me hwɛ mo achim asafo once between the comments about our Facebook Adom 106.3 on Facebook are you Adom there do that to between the comments about no ahwɛ na nyina kenkan na e de aboa mama na tumi akoso asafo de o kan ye asanse doctor beba mu no onyame se na sundwe na de man nye se na ewiase de man which means say ye wiase ewe onyame ama ya sundwe na sundwe na ye mabeto abayi no esi tin bo sundwe no ho eban it say you cannot buy peace no untimi mfa sika ento asundwe ezabusia ye kai o say Ɛberɛ de asosie ekoto aba bena so say ye akonchina bompae na nzo so Ɛberɛ na mu no asundwe na nyame de agyayen no esi ehwe ne yie na ye bo ho ban ozo ka no ho asem kakara fi me Fred Dr. Embrace Adom me da se wasan frem owe ho wo se asundwe enamde emamo masundwe enamde jam enye sen ye wiase ma no da bi da de mam enti mo ma mokuma ntutu na mo ma empremo na otwenya adwe si so se asundwe a oka ho asem no eya ahoro mienu ye wo wiase asundwe ene ye wo nyankopon asundwe na oka kire ye so se enye wiase de no ene ode ma ye da bi wiase asundwe no ewo ho eno na ye mutumi sin konwa se wo mo ye peace talk wo mo smoky peace pipe but eno to da ye nkosi ba bia but nyankopon de no ode ma ye no de o se sempo o haw ne amane ewo wiase a yakuma ebeye fom yakuma beye jojo na yasum nso ebedweye openi bi ka asem bi kire me na menwene ho saada beye mfie duni
ɔse asumdua ye ka no ɔsɔfo wote ase sen na metre ne sɛnea mete ase no ɔse o na wahwɛ sɛnea ne din na yɛfrɛ no asumdue no wahwɛ sɛnea din na agasa te na me se daabi ɔse waso mienu wei sɛ mu bɛdwo eti waso nifa deɛ no ani benkum de no mfinfin no dɛn na ɛwɔ hɔ ɛyɛ adwen no eti sɛ adwen no ɛdwo fam a ne tre sɛ wasum no adwo na so menwene ho saada na nea ɔka kyerɛ nyinaa ne sɛ nyankopɔn ɛbɛyɛ ama yɛ no enkowie yɛ adwendwen enkowie yɛ adwendwen enkowie yɛ nse yɛ adwene ho sɛ ɛbɛkɔ akosi sɛn nyankopɔn asomdue na ɔde ma yɛ no de ɔse enye sɛn yɛ wiase de ma yɛ na emom sɛn ɔno ɛde ma yɛ eti ma yɛ koma mpre ma yɛ ma bibiara emo yɛ hu efiri sɛ nyankopɔn ɛbɛma bibiara ayɛ jojo ɛne kom efisɛ onyankopɔn ma bibia ayɛ jojo ɛne kom Christiana ni mo say yes amen for the number na mo so met me akenkan e dey amount yeah come we say papa asumdue enkamo watching you from Amsterdam, greetings from Emmanuel congregation Amsterdam. Oh okay, you say Emmanuel ni bi wo Ghana Hawaii. Sheila say good morning papa and your team. Good morning to you too. Nyakwa Emilia, I say I'm watching you live from Akwatia. Program with them then say even more share what brochire be so share Ghana. Baby for the bra. Nana ma say do say remember me oh Lord. Yes, remember me oh Lord. Abusia asumdue ayenya no say yes say no. Enti abato aye koto yi. Onyame so de odi kan ma asumdue dada. Enye wiase asumdue o. Oso asumdue na oka First Peter 5:18 nisa oka bibi o na me ma Dr. Bremno nso yema ni sima enum bi na ono nso ne yankasa First Peter 5:8 Peter mo ma eto so mienu First Peter 5:8 Peter mo ma di kan tinum tije mo wotwe mo ani na ho Munwe enti abatwe mawani na ho azafu I want to say mawani na ho na bishop uza say baby ade ba ko unse ko siri bebu akonta mawani na ho yei na mo ankonzo motamfo bonsam no nam se jata obubo mu hwehwe de obenya no amene no be sober minded be watchful I want to watchful abayo on the service be watchful nobody man fans so cry be watchful no ni sober minded mwani na obi ani na ho abande kotu but mwani na ho bibisa ba bia betoko wantimi anka o mse Ghana na betoko na Ghana enche bia mama osofo osofo ko fianchi akwa abamra ahomayiso osofo macho ho osofo first question bacho aka 10 days na ye koto aba Reverend Doctor Kofi Anji bacho abaro oto akofan Kwaku na enfa entia ema yetiefo na me ansa na me bua wasem no yeah ma me ba ku bi anti every the ba bema efim mama ya ma ya akopa yiri se ye no to a obema ya so ate ya me shira Kwaku obi a oye oman ba pa biara efutuo eni nkransha ye hye ne se opese yelda dano 7 December no yakokoto aba eno na ma etrese ye amai bapa nipa ye wo mani ye mani ye wan kwankoto aba na kyerese obi koto aba no na se ekọ baabi a wakoma empa untimi nka ho asem dabi enti dan ye be hyenkrofo nkran pa se dan obi empie no nkonkoto naba se wo de be ko benkum ana de be ko nifa na de be ko hifa no eno de ewo wo awkasa won sen woni awugidi se nia obeye nia wakoma epe na nia obema oman no etumpon no ono ena fama no fawa bama no baby a de be ko de megiri se ukudu ho a bi kura na kwaku bi a me wa hai be ka chose ma akoto ama no otoso 100 but bi a me kwakudu ho no
if it's 10 days ikono adwene no timi dane e bia ni obi be me de nane hwe ni obetimi adane madwene sabri why adwene that ma ye madwene that ma si madwene pi na ma ye me kokro buje nso ready eno de ye say ye nyina ye card aye ready na no yisi edi din no bae no machine din wom number me ma hwe be din wom nta bato de ye den ya kia ne kin no de kia ne kin ye beto na obi na den fa beto ma ba beto beto akoyi beto ma ba akọ nia obema asumdwe amagana beto ma ba akọ nia odi mpuntuo ebeba Ghana beto ma ba akọ nia ọman no akoma so asem ehia no enye nia obepe bibia die wu debi na ensese ye obi a obeye odiomdiom debia papa moderator ka say politician bia o hwehwe say die kokonto kwa ansa na wadi nkunim no ono no ensese ye to abama no enti ye papa moderator kana ye nyina ye hwehwe no eno ho na kokumetuma ba akọ megye se metimi abuwa wasem no wa ya de bua de wabu ba de wambu ansi na won ta haye kwa wo pese menka haye kwa wamba abana de eden ya beto eno de metie ko nyina ye beto afia beto nkala nyina beto bebu no menka so bi nkotoma we ana so mesi ana wo benti na emu nya wo de asumdwe obema man na tumpon emre di se ye hwehwe oman ni yie die ndi se me te wasem ya se ba na se hwe wasetem na koto aba wona wakanye na mekai wona hwe wasetem na koto aba kwakuna ye ka Esther ho asem wo de prepare ho ba bia wo ka ye na ho na nanka me de befa Esther so kwakuna enu ko ye topic o Esther so na ma telephone dey say program no wo baby Clark of the Presbytery wa kasa wo ba na wo chairperson so baby and a bishop Dr. Usan so baby kwaku afi emre no so announce no so wa ma so especially so be hapa and obetimi afaka akra ba na wa ma me gidi se ebeye me ya ma woni papa because ya me a we ya wanwade no oda so ye dwuma God of wonders ya wanwade no oda so ye dwuma wonya so ye si asifiti asie emra corona yi nyina mu no ya wanwade e ti o nyame ye hwe kura no fa bra na fa na sida na fa bre no yes ye den ya senia Esther nsoso kwaku ti kasa obi kasa won nsoso a asenka won fata o nka ho kwaku ai addition ni dia de ohere ahateros asase so no obo dawuro no na eya adihye ema eya adihye na wo frɛ wo na so Esther na oye akwa bi ba oya afena bi ba akwa bi ba ne papa wu ne maame wu ne wopa wo de kai ena na atete no kwaku oba bema etete no sebe na ba no na sete mu be ye den je sai kura wonim life bi abo so ye board de wuro say e ma ewo krom hofo mmra no Esther nsusu ana oye obi beka say oye odonkoni okobi Esther nsusu ana oye onanani a onka krom hofo no ono nsusu kobi na trese kwaku se wo mmre so a emfa ho ba bi a wo hye emfa ho bibia bi a wo fim emfa ho abusuo bi a wo fim emfa school bi a wo kɔ se wo classmate se wo ni classmate en emfa entuma gu bi a ifra kwaku se wo mmre so a kwakusa umre so a ye kwa ubekubi kwakude bia ye ba ne ye kanya semwa ye hwe ye chi de bia wo kana ye keka me amekana meka kofudia emra na ye twa bode na ye kosese ngura brempon ni ade na te se kaya tete pa nka woni papa de nka won ka ho bi ka ho nanso so and the so but na radio so ye mera no so anaso so bi na to Esther na nuna e ba na dom enyame bi kwan ma no wode ko du ohene animu a nyame edom no na wo fa ne so eje oman mu kwaku ekede bia nyame de ye no enye ye nti na ode ye mo da ode ba chine man
that program here de bia in fie kakra ye better radio so ka say kwaku enye because of us enye nye nenti no opinti obi a woni ani dansu opinti obi e ka no nko na ka wa faduro bi ewu kwaku ene fie ya ye kan obi ani da so asa aden esisena ne sebofo bi etu na obi a wo hwe ne bi ewu obi a nanka obeboa no ne boafo bi aka baabi ne boafo bi ni ho nti ohwe ne na setra mu na sere no wo de fenya mo na wa do wawu o kai se emre bi last year ho baabi last year exam CD ba ya bofa bi se wanya ne ohwehwe nti ofadro ohye ne ho akonfo so atiase wo na ye ka se eye obi nti sa program e koso ye da osofo usu ansa bishop ase so wa wai kakra ama basefo na mi bi te eye obi a wo baabi nti ene ye programming sanso na ye ka se emene no so ana so programming ye be ye eye obi a dance bi a obedi amenya obi a dance di enti o obi a dance di enti obi ya dance di bi na me so obi ka no se eya fi ye mafi kwaku emra corona se wiase corona abo ama economics na aba fom no corona yi mu ana onyame susu sita ne nkrofo na megiri se obi mre kaso se afi so ansa na be kwa wiye no ono so de ntabi ebe se ne boaka se men so onyame ama masibi onyame asamenyom onyame ama madansi die biedi onyame so ama men so ananka men se na men fata no mabaka ho bi yemfa bato no mra so that's nyame shira papa nyame shira papa ekira abusanfo nyina nyame shira Oza pa bona anti nyame shira au sampa bona anti yo abusan oti Reverend Dr. Kofi Entry Enka na Ɛberɛ so na aso de fa eni agro on the 3rd to on the 6th of December abusan ya woda nwumre efieda eye holiday ye bona no pa ne nwumre ya konche ne mpaibo memmen dance so ye bo anopa ne nwumre memmen dan ye wi nwumre na ye be hye prayer request no kama program no so be live on Facebook edi baby a wo bia obetumi ahwe yen eno ase wa bo PCG Better Congregation bubu ahye no wi PCG Better Congregation bubu ahye no wi entino abusia bomoden say we make it time na onzo so obre ebeso obre so aso na nyame ebe odofo ye nya na family awie baba okay mamenti na osofo boma na fe yewie Ɛberɛ so na aso da bia we nti ka de ne enko na fe asomdua ye pede ama abattery so sima ba ko na yewie bacho wo fidie no ma wane nko yi no Esther ho asem ya ba kwa misua ho ni se Ɛberɛ bi suma wo na nyame be kai wa emfa ho baby a wo hye se obi wu na onyame yi upi obema obi wu quotation ako kana hala no se oma obi misbehave ne ho na ofiri ho na wo be hye ho a ekwaye obefa so ayeje David Ameka say you have no idea mo ekwa we so de onni hu bibia eno nti akujima o se me hwe mo papa o se me hwe mo pa wo Italy kwaku nyame enhira wo ena mini akwaku Japan o se me hwe mfi yeji ba wo nyago yeji no heavy Ebenezer akwabena amoya o se this year is my year. God bless you. Also, me show pa from Parma, Italy. Yo, abusia Ɛberɛ so na aso kasima kakabene Ɛberɛ na aso. Also, say election no say Ɛberɛ so na aso, but sima ba ko na fe yenko. So far do mame enka kakra wo election no ho. Na me famfamre no so na aso ara. Yeah. Say election yi eyempaye. So I was here bonfire say nyame be ma asumdua tena oman yi mu ne ye basabasa ene kronobo se bia obi ko wia ballot bi ne yi de ye bonfire say sa de no ensi se no no si ayi bi ayi no bi soba enna ho mo ni na ho bia eni enna ho electoral commission o mani na ho Kodio omani na ho observers election observers obi eni na ho na e Christopher imam fo bia emon pae Ghana na sumdue
Yeah. Niente ase se nia obinya no. Eye nia nyame favor atono so te se nia favor to. Esther so no. Enu nti ye mompaye for that favor of God. Na favor no to so a enu ansa na niema ebesesa ewo Ghana. Menka enfanka ho se na ye kasa wo baby fufura na ye kasa omo a wo se ekohwehwe to abama wom no eye nkrofo a omo nye ahopefo nkrofo a omani da ho nkrofo a omo hwehwe Ghana yiedie nkrofo a omo hwehwe se oman no kakra ye de be hye ne nsa no obetumi amanage saade no na odi aye ene omo a oman no emra eye constitution no omdi be ye adwuma enye ne obeto constitution no achene enye ne a obefa niema nyina de abo no nko ne bo na ono a chedi eno nti ye koto aba no ye ma ye ni enna ho ne ye nto aba ne ye nyame nshiro man Ghana abusia ye de ye wi ye de enche bia anope me hote say life worship be e baso de 25th anniversary no e baso de and you must be part of hey and then agro and but yeah bibi say ba ya mon kama nyina ya mra na haya na yesi ye nyi pay so ye edwuma yo it's a 25th anniversary no and no ho anope nyum na ye behu e wo Adom FM no hwese wunyi wa fidie no emfia kra na me hwese de mo hye ne ma no ha na se ne abrante biti organ anim a obobo na se wa ye ready papa say anope nyum a obehu egu ha no enye asem ketwa kra abusia ye de enche bia de AC but ye catch us say nyame ya do from 3rd to 6th December wo better congregation bubu ahia kebura no wa hona yina ye bana ya be hia na etime ya na hia nyankopon de no nyam make us say CJ wa bada da na se ahofo bia CJ just me ahwe na wutimu say ne ho aye fe papa enda na bru bi hye na so say wanyo say den you say wo de wani hu no na o tredwe no just wutimu say o control angasa hey you baby akoma bi CJ bomode papa abusia ye Ɛberɛ asom enti ye no bompa isima ba ko na yakọ abusia ye mompa enfa Ghana nhyeru adensa se onyame kai Ghana na ma anasom dwie no enkoso ntra Ghana me nyina me anose ne ye mompa isima ba bompa ye bompa Ghana erade oman ya wo de wonsa atoso eno ene ye bompa yes lord erade ma wodum wa hoɔden wo bambo uhwesie unhira entina oman yi mu ni titru eya asomdua a wahye se enye se ne wiase de maye na emu se ne awo erade de maye no eno na wahye yense entina oman yi mu ye bo wo mpa ye se election bre yi mu no erade election bre yi mu erade show wando nyam Ɛberɛ asom so show wando nyam erade sisi o my Ghana erade yes asom due yes wasom due de my Ghana ewo yesu de mu 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 ewo yesu Kristo de mu wona ombeboa o my Ghana afa mama ye mompa ba ku se obi biara wa ye na adwen se ode basa ye beba onyame mpa na ho ntoma ewo yesu Kristo de mu onyame mpa na ho ntoma ewo yesu de mu onyame mpa na ho ntoma ewo yesu de mu se bi sha adwen mo ne bi sha ntokwa bi a ono yesu ankasa akomadin biara obi na adwen se mo na akoma ye ten wo yesu Kristo de mu wo yesu de mu wo yesu de mu wo yesu de mu ye show sell she nyina la ewo yesu de mu onyame asem say no weapon fashion against us shall prosper every tongue that rise against us shall be condemned in the name of Jesus. Father, let your word come to pass in the name of Jesus Christ. Ewo yesu de mu ewo yesu de mu erade yeda wase ma my Ghana yeda wase ma my Ghana enfina ni erade de yefa mu o ma wase dwe baaye erade on the 7th December so show wando nyam ewo yesu de mu efina erade 10 days akayi na ebe ye owuo ebe ye accident yesu din mu ye twam ewo yesu de mu ye mpa bo ne say for my nunum na ma wase dwe entra Ghana so ewo nyame agya oba ene hu kokoko dimu ugidi ameyenka amen kesipa amen menka amen biopa amen Ɛberɛ no soa na so on the 3rd to 6th December abusia akasa for no Bishop Dr. Ewusu ansa Reverend Amwaku Daniel
chairperson ono so ebabi ena Clark ena afi yenia Charles Ayaka osofo ono so ebabi ya kasa so obi osofo Kobas ewo obeju hu nyina ewo in fact program we dey CJ kura ebabi CJ ebabi mpa boy ye boma Ghana nti CJ ba aywa mesrawo program no babi nti ya channels na Ɛberɛ bi abusia da say we do feed to Adom 106.3 na uti beri after the Ɛberɛ so na aso Bishop Dr. Uzansa echiao nyame asomdwe enka saa na onso a we do feed to us nyame shira enye feed fia na no pay live watch bi e be koso no wo hwe ahokoka CJ dia ba na uti se enne ampaye a ebedwa 25th anniversary ho anwum ebebo na fe anwumre nso party nso enyina ba mede usia nyame nka ho me fie ye me call beto na yakobo mpa no pay ene anwumre nyina nyame enhyira so do video to Adom 106.3 na uti media atudi Ɛberɛ so na aso